The chin post dot to lengai tunen di ilak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum thau ni hlei sari Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan sim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu kalemi uli ha kha SSC ni phone le internet line an phi yima pin peng te kung khwa a ngak chha pathum terin twal chung mi paruk chu SSC World Cup ni an tha na Number 1 Military Region Munram Thakat Chungka Daunaka SSC World Cup za som sari lepanga an thi Thawngchim na kan thok changlai ma rat farm ball ka sim Sagaram chen kalemi wa ni zan October ni hlei ruk zan in nihin October ni hlei sari Zaanlei tiang SSC ni phone le internet line an phi tia twal chung mi na ni an chim twal chung mi pakhat ni MPT oredule atom phone line je man anga lo rian her in pakhat khat phone chon kan du na zonga anga lowi harna kan tong ngai tia zalena achim October ni hlei ni Zaanlei in October ni hlei thumsing lei tiang MPT oredule atom phone le internet arak pit di atu tiang atom phone line chu arok nihin October ni hlei sari Zaanlei sumilan pasha shonga oredule MPT chu line anga chan kauna in line anwar ngai tia thai ase chu chiamin chinram kol khopi ha kha songa atom internet line chu azahan October ni hlei rukin achianga I nihin October ni hlei sari Zaanlei man kho te lawin apit be haka atom phone le internet line hi atu le tu ti okin arok leng mangtia haka ummi pakhat ne da chin pause a achim Chinram kul SSC World Cup nakri sakhan chu CDF phwal ngauram ni October ni hleilia an ka tia thei ase alwan chia October ni hleilia mi pi siam tlai phu CDF phwal ngauram ni ri sakhana ummi SSC World Cup na chu anwaka na I kapni kar fak ngai ka da unak achwak chu ka da unaka chun CDF phwal ngauram World Cup ni SSC World Cup pani chu fak ngai an thlem na in an thi le thi lo bel kan fe ter khawri lo midang a hliam mi song an tam ngai lai ti kan sum kapni kar fak ngai siam man mangin ka da unak achwak na in CDF phwal ngauram World Cup chu an him kan mi pi na chung songa fa nak sei man kan tlun ter lo tia CDF phwal ngauram in trambaw ngai tu pakhat ne da chin pause a achim CDF phwal ngauram hunram chung ri le apong kam khwa na hin SSC World Cup long selawin ZRA World Cup song ani chok wak ton tia thai ase Chinram kulmin dat peng mi pi na chu pau anai changcha a vanlong bom le siaman lakin an him kho nak ha idor nak long khur ngai chiaw dingin CDF min dat ni rarin an pek na SSC World Cup ni tanglein siaman ka le vanlong mangin bom an thlak ton ruanga pau nei hin chun vanlong in bom song an thlak kho chancha a mi pi kan him kho nak nga long khur ingai chiaw dingin mi pi sina CDF min dat ni rarin pek nak thong an than Chunglein ka daw nak an tua cha na swal nak ngai lo mi pi thi le hliam an tam tuk cha a atu bantukin mi pi rarin kan pek na nak asi tia CDF min dat in trambaw ngai tu pakhat ni achim min dat ping chung khwa a cheu khat na chu CDF min dat ni an uk kho SSC World Cup ralam an siali an lu kho ti lo cha a alangin siaman ka le chunglein bom an thlak ton nak ase SSC World Cup siaman ka nak in October thla chunga mi pi nak in an rok in zo satil song an thi ngak chale tar upa de unha chural an sam tia CDF min dat ni October ni hleinga an than alwan chia October ni ni liawa SSC World Cup siaman ka nakin twal chung mi panhi kumhlei khat pa ngak chia pakhat le kumhlei riat le rol nu pakhat song hliam an rakpu SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an lak kumni le cheu chung a chinram kola SSC World Cup vanlong bom thak nakin twal chung mi somnga le panhi an thi I somnga le pakhat hliam an twar biak in siang in minung nak in lele kwang arok mi song atam ngai changtia thai ase Sagaram chen kalemi wa khwal tlon a har ngai cha a September thla thokin thil phur man chu a hlan nakin alet ni tluk dengin akai tia twal chungmi nani an chim chulhana chun bom afa de umi pol he phur mana chia thongsha shong aseton mi kha atwa chun chia thongkola akai chang thil phur man akai ruanga dor thil man zong akai chol ve tia twal chungmi ni chun an chim
thil phur man akai tuk cha hin thil phur man he tuak chi indoor thil man kai ter a hau ve ruanga kan kai ter ton kan mani chun kai ter he kan du shim shim lo tia dor ngei pakhat ni a chim ve ka de unak ruanga kale kang ko lampi chu phi asi hnu in maha miai lampi le yetchi lampi long man anga chang mi cheu chu alam achha tuk cha ha kha lain I helin kalemi wa an chuang ton chole nak lam a har tuk ruanga atu ban tukin thil phur man akai nak song hi ase tia twal chung mo tongai pakhat ni achim kalemi win yangung mande le thil an cha mi man akai hlaya a phur man afa tuk ruanga twal chung mi an har ngai tia thai ase Yima pin peng te kung khwa ngak chia pathum telin twal chung mi paruk chu SSC World Cup ni an tha mi na chungin mi pi World Cup pakhat chu alu an tan tia twal chung mi pakhat ni achim SSC World Cup ni an tha mi na rak chu te kung kholu a mu an si khwa mi fachang city le ti rol dang na chong SSC World Cup ni an hlon piak di na tia thai ase SSC World Cup ni an tha mi na laka kum hlei sari le rol pakhat chu Rakap ti ruanga asami ase PDF chungtel ase shim lau kanun nak chalin ka chim ngam tia shingtu anu ni alung fa nak kong achim te kong khwa mi swal nak ngai lo tha atong mi na chu ku zo mong ku zo tu ku mong lin le sangak cha pathum mong khat ne khan mong tan sin u mong tan chi te kum lei sari na an sim Era wadiram chen pating le mola mi aitalin peng cheu khata pi tu se training guiding in SSC ni khote pakhata minung pathumin paruk tiang min pe ding in an out na tia twal chung mi na sanin thai ase pating peng khote cheu khata chun pi tu se training guiding in SSC World Cup ni khote pakhata minung paruk guiding in anti na khokom pakhata minung som thum min nan pek lai anti na SSC World Cup ni training an pek mi na hi komtling lo song an tia min lang taradu lo mi pakhat ni RFA a achim kan ni era wadiram chana chun kumting lo song training an pek na training guiding in khwa boy ni khwa mi chu an out na tia achim chap ahlana chun SSC World Cup battalion le headquarters a training an rak pek na in cheu khat chu training guiding in min ape I asam mi an tam cha SSC World Cup chu khote ya an kali training an pek chang na tia twal chung mi ni an chim kumtling lo mi na zong an out na training an pek mi na hi UN upadia lo mi asi tia twal chung mi na ni an chim training zer ni adi mi cheu khatu khote check gate ngak towa an chia na cheu khatu training kai nak munin an thla ti na lo September thla liawin training kai dinga ngapu do peng telin chong ta le ngui song mi minung som riat song an rakau chang na tia thai ase SSC ni ral maya an thla mi an ral kap na chu tam tuk an thi changi ral kap tha chang ani dei ti lo cha ral kap se boy na chong ral maya an kalter sang na tia ral kap se boy chunga mi na ni an chim SSC ni nol ngai nak an lak hlana chun ral kap se boy master degree a mu mi le thiam hlei se boy na chu chunga an rak chha na asina in ral mai akal mi ral kap tam tuk an thi chang cha ral kap se boy officer na chung a chang in ral mai an kalter na chupina ral kap se boy sergeant na song ral mai an kalter na yangung le ne piro khoping hak tu palek ai o ral kap se boy an man na tia khatit media ni achial September thadong laya SSC ni ral maya an thla mi ral kap se boy captain Nelin Chatchu khathom leng ral maya an kalter changi din ter lawin ral Michael nakin an kirter ti lo ronga karen ramkul phapun peng ral ramhun pakhata ama tein a that tia thai ase si ral kap chung min hani karen ramkul phapun penga ama tein shi in a ok mi ral kap si boy captain Nelin Chat hi si boy rian atwana kom nga shong ase chang ani hi mitluang tlam le do tu hoi kom tampi angai mi ase ral mai akal chungle boy ni an thla do ti lo cha ama tein a that tia an chim SSC World Cup tam tok an thi chang cha ral kap chungin asam mi an tam chan tlompal chungdit nak cha trialin ina atlungi asam be mi ral kap song an tam tuk chang tia ral kap chunga mi na ni an chim manderam chen ngajun penga piso thilu tlai pakhat chu
mi pi siam tlai phu ka nakin athi tia Singkai Revolution Force SRF in Trambau ngai tu pakhat ni khatit media achim October ni razan similan pariat shonga ngai yun peng chongkung kho a mi pi so thilu tlai ting che chu Singkai Revolution Force SRF le changti phu na ka nakin hundila athi te thai ase piso thilu tlai ting che chu a ina siam nam a chia kauna in mi pi siam tlai phu ni valu hnoin an ka liawa a siam nam a lak man lawi mi pi siam tlai phu chu himte in hnu an tol khau chu ka dauna ka chun Singkai Revolution Force SRF Special Task Force ngai yun Justice Ranger Force na bet peng paka pha le Singkai paka pha na ani fon tia thai ase Sagaram chen magwaram chen mandleram chen le Siamram kul chaklei number 1 military region September thachung ka deu naka SSC World Cup za som sari le panga an thi tia eniu jirun ben nak sung ni an than number 1 military region hunrama SSC World Cup le PDF karka deu nak voice thum kul le thum achhuak e SSC World Cup za som sari le panga an thi lenga zathum le pakhat hliam ma an pu tia an langter September thachung ka deu naka PDF len World Cup som le pahni ni nun nak an pek e World Cup pul le kwa hliam ma an pu ve SSC World Cup siam nam phuntling zun som le paruk telin zen kwan tampi zong PDF ni an lak piak na tia thai ase chuka deu naka zun number 1 military region kutang PDF paka phale EROs na ibomin an ka na tia eniu jirun ven nak sung ni an than Thailand ram Ayutthaya pengkoma phungning lawin alut mi Myanmar ram mi som sari shong chu Thainol ngai tu ni October ni hlelia an tlai na tia Employment Department ni an than Thailand ram rian chuan nak muna mi ram dang mi thong khat leng an umi mun thur zong film kan lo tukin an hlon pina sin thak mi na song atu le atu an fir ti in Thailand khote mi na ni palek an chim na cha a Thai palek ni Myanmar ram mi som sari shong chu an tlai na tia thai ase Thai khote mi ni palek thong an pek na cha Employment Department la Department of Public Health in zung ran chuan tu na ni October ni hlei ni ran chuan tu na nak camp chu an lu no i cheklat nak an to na tia khatit media ni achial phungning lawin rian atwan mi Myanmar ram mi som luk le pakwa le Cambodia ram mi zani som sari le pariat andi ilak menung zathom som li le pasari chu passport lawin India Thailand ram chung an lu ti rian an chuan cha kan tlai na tia Thai palek ni an chim tlai atong me na hi immigration upadi in ta choi an sila i rian ngai tu zong phungning lawin rian chuan tu na chu rian apek na cha dan pat nak pe kho an silai Employment Department ni chun Ayutta pengkom chunga phungning lawin rian atwan mi na chu cheklat nak an to na pina upadi ningin phungning te in rian atwan khau mi long rian pek dinga an to rel chu ama aliaw asim Thailand rama ni thumcha min avakal mi UNHCR in hartong mi bom chan tu Filippo Grandini Thailand Myanmar ram ri hartong min ha chorian an chuan kho nak le film an chon kho nak cha a Thainol ngai tu he ibomin rian kan chuan chi lai tia achim Grandi chu Thailand ram atlon chunga Thai Myanmar ram ri kan chana buri pengkoma Myanmar hartong mi an nak tan hing hartong campa avakal i hartong mi na le camp minau committee na he song bero anak an ngei tia BBC ni achial Filippo Grandini chun Myanmar ram adai kho nak nga song organization tampi sina nol nak katwa na pina hartong campa mi na song ram thum nak an pha kho nak nga ka swam i ram thum nak akal kholo mi na ni an chawbo an mu nak ding song ka swam tia achim Bangkok Khopia Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior le National Security Council na he ton beru anak kan ngai i Myanmar hartong mi na kong song chei mai na kan ngai cha tampi thatnem na ka tia Filippo Grandini ama apampak social media achial changka lak hartong tan hing campa mi Myanmar ram mi he minung thonga deng an si atam bi khi karen ni mi phun an se he ka hmuna hin kom som thom denga changmi song an tia thai ase tu tan kan Thawngchim nak chama avial hin kan dong ter ri lai nandi ilak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to piak ri chau dingin kanin som na